Ini autofunisa nih nggak asing lagi nih. Ada berapa kali ya? Coba hitung dulu. Berapa ya? Ada 3 kali ya? Lebih. Mulai dari SD dulu ya? Insya Allah ya. Terus bersemangat untuk menghafal Al-Quran ya. Baik, perhatikan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita lanjutkan untuk anak kita Al-Tabun Nisa ya. Dari kategori SMP masih. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Soal kedua. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Soal terakhir, soal ketiga. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul ya. Baik, alhamdulillah tuntas untuk autonomisasi Fazen. Dan seperti apa komentar dari Pak Ustadz Rafi'i, silakan. Ya, alhamdulillah lancar ya, jelas. Sedikit masalah ibtida'nya ya, seperti tadi kalau bisa sebaiknya ya, tadi berhenti fala takhshawhum wakhshawni. Langsung dia bawa wali utimma boleh, tapi lebih bagus lagi ulang dari fala takhshawhum ya. Fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Jadi ada jawab fa-nya di situ ya. Mundur sedikit lebih baik ya. Baik, makasih. Baik, berikutnya dari Pak Ustadz Yuni Mahas, silakan. Baik, alhamdulillah tuntas lancar. Cuma Ustadz menambahkan masalah ro tarkik, ro tipis dan ro tebal. Tadi ada beberapa ya. Wa id qulna dakhulu hadhil qaryata. Itu dibaca tebal ya. Qaryata. Jangan dibaca qar. Terlalu tipis. Kemudian seharusnya tipis. Tadi dibaca tebal. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Naghfir lakum. Di ujung lidah. Fir lakum. Kulu washrabu min rizqillahi. Rizqillah. Jangan dibaca tebal. Rizqillah. Terlalu tebal ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk autonomisasi Fazen. Silakan kembali ke tempat duduk.